uvažene kolege narodni poslanici koji to jeste, budite sigurni da se pred Skupštinom danas ne dočekuje ni Naser Orić i njegovi poštovaoci i sledbenici, niti se danas pred Skupštinom narod srpski okuplja da bi dočekao Piculu, niti Severinu, niti bilo šta drugo. I jedina pretnja kojom vam pretimo su izbori na kojima ćete biti kažnjeni za to što ste činili sve ove mesece, a i za ovo što ste učinili danas i običan narod koji se skuplja nazvali kriminalcima i mafijašima. A sad da se vratim dnevnom redu. Poštovani narode srpski, ako bi pokušali u jednu reč da sabijemo sve ono što su blokaderi sa ove strane u proteklim danima iznosili kao argumente, pogotovo u onom delu koji se tiče ove komunističke ruševine i onom delu koji se tiče biračkog spiska, ta reč bi glasila licemerje. Ajde prvo da krenemo od ove ruševine koja je izazvala najviše pažnje javnosti. Naime, zgrada tog Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu niti je kultura, niti je istorija, niti je šta važno za srpski narod, a niti je Generalštab. Generalštab srpske vojske se nalazi u ulici Kneza Miloša na broju 33. Generalštab srpske vojske je izgrađen između 1924. i 1928. godine u najslavnije, odnosno u jedno od najslavnijih doba srpske vojske i srpske države. Ono o čemu danas pričamo nema nikakve veze ni sa srpskom vojskom, ni sa srpskom državom. Radi se, kako smo već nebrojeno puta rekli, o običnoj komunističkoj građevini, ruševini, simbolu jednog vremena i jedne ideologije, koji je, zamislite, stavljen na raskrsnicu ulica koje nose imena srpskih velikana Stefana Nemanje i Kneza Miloša. Zamislite paradoksa i zamislite licemerja u kome jedan takav objekat brane i pozivaju se i stavljaju isti kontekst sa imenima srpskih vladara, danas iznoseći argumente o ovom zakonskom predlogu. I nije slučajno da, kada su u pitanju njihovi ovakvi postupci, brane isključivo tekovine komunizma i ostatke fašizma. Pre samo nekoliko meseci na isti način su branili jednu građevinu, takozvani, i nije takozvani, nego Savski most, koji je samo jedan objekat koji je ostatak fašističkih, da kažem, trupa na ovom području. Taj Savski most su branili svim silama, a on je služio da bi nemačke trupe lakše prolazile prema Šumadiji, palile, žarile i ubijale na kraju krajeva i u Kragujevcu. Ničemu drugom taj Savski most nije služio i to je jedan ostatak fašističke vlasti iz najtežih vremena srpskog naroda. Da li je tu nešto slučajno? Nije. Tamo su branili zborovi, ovamo brane plenumi. Razmislite o tome. Međutim, da licemerje bude veće, nikada se nisu oglasili o rušenju spomenika u Hrvatskoj koji Picula sa vlastima Republike Hrvatske današnje ruši, a radi se o spomenicima vojnicima Srpske Krajine, o spomenicima u grobljima u kojima su sahranjeni naši sunarodnici i spomenicima koji su ispisani ćiriličnim pismom. Ne pada im na pamet da se tome suprotstave. Nikada ih niste čuli da su pomenuli bilo šta protiv inicijative da se spomenik knezu Lazaru u Prištini sruši. To ih ne zanima. To njih ne interesuje. Tako nešto ih nikad nećete čuti. Još jedan primjer licemerja. Noćas je u Tuzli, poštovani građani Republike Srbije, strašnom smrću stradalo desetine ljudi. Živi su izgoreli u gerontološkom centru i u velikoj tragediji koja je zadesila Federaciju Bosne i Hercegovine. Svako normalan i pristojan se pita da li će ovi ljudi, predvodnici blokada u Srbiji, danas i u budućim danima otići da blokiraju bilo šta u Tuzli, gde je desetine ljudi noćas umoreno strašnom smrću. Da li će otići u Tuzlu, baš kao što su oni dovodili ona dva antisrbina iz Tuzle koja su vrištala sa kamiona u Loznici? Da li će otići u Tuzlu kao što su oni i u Sarajevo, kao što su dovodili Feđu Štukana, Alinog snajperistu i kako sam kaže čoveka koji je za vreme rata ubijao Srbe u Sarajevu?
Da li će pozvati Nasera Orića da i ovaj put pruži podršku nekakvim eventualnim blokaderima, a verujte mi da ih nema danas u Tuzli. Kao što su pozvali i bili ushićeni kad je Naser Orić poslao podršku njima u Beogradu. Ili je Naser Orić samo rezervisan za Beograd. No dobro, licemerje opisao sam. Ali ako je sve ovo pored podrške privredi, a to jeste sigurno ceo ovaj zakon i ova, da kažem, namera i doprinos, da kažem, boljem političkom pozicioniranju Republike Srbije kod velikih sila, svim srcem ćemo to podržati. I ovaj zakonski predlog i takvu nameru. Ako će pored uspeha privrede doprineti i boljoj političkoj poziciji Srbije, makar za jotu. Što se tiče zakona o jedinstvenom biračkom spisku, meni je drago što smo došli do te teme i što Srbija ispunjava i ono što su, da kažem, već odavno preporuke OEBS-a, odnosno ODIHR-a, i formiranje te radne grupe koja će to sve pratiti sa 10 članova. Ono što je važno radi građana Republike Srbije, hoću da kažem da u toj radnoj grupi naša poslanička grupa će davati prema procentu jednoga od 10 nezavisnih, odnosno stručnih lica. Jednoga. Ja kao čovek i kao narodni poslanik i deo Srpske napredne stranke ću svakako glasati kao i moje kolege za taj predlog zakona. Međutim, siguran sam da će naći razloge da kažu da je taj jedan čovek u toj radnoj grupi koji će dolaziti iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke biti u stanju, Bog zna pod navodnim znacima, da njih prevari u svemu tome. Vala, ako taj jedan to uspe, onda i ne postoji politički, nema razloga da politički postoje. Međutim, i ono čega se bojim, a iskustveno imajući u vidu sve ono što se dešavalo proteklih meseci u Republici Srbiji, da će sebi njih 5 uzeti za pravo da prilikom provere biračkih spiskova i svega onoga što sledi u tom poslu, čak i odlaze na adrese ljudi, pa da oni preuzmu na sebe tu izvršnu ulogu i možda proveravaju Bog zna šta. Naravno, ovo je u domenu moje lične sumnje, pre svega izazvane onim što je iskustvo u proteklim mesecima koje su iza nas. Uglavnom, šta god radili, budite sigurni, ove zakonske predloge ćemo podržati, a Srbiju vam nećemo dati. I živela Srbija i hvala vam.